Yes, murakoze cyane bakunzi ba General Life TV Rwanda. Ndashaka rero ko tuza mu kiganiro Life Challenge. Ntabwo ndibuze kwirirwa bivugaho byinshi, ahubwo ndagira ngo ku bantu mwabashije kwiga Ikinyarwanda cyangwa se ku bantu muziku mbese mugerageza mu Kinyarwanda, mudufashe gusobanura iri jambo cyangwa se mutubwire niba uko muri kuryumva ariko ndagira ngo utubwire ijambo wenda nk'ubu ngubu n'urugero. Urashaka kubwira abanyarwanda ko ngusekeje ugahita uhwera, ngo uvuga ngo uransekeje mpita nyine ukoresheje ijambo guhwera, inshinga guhwera, uvuge ngo ndagusekeje nyine uransekeje mpita nhwera. Uhita Hwera. Uransekeje mpita hwera. Uhita ukwera. Inshinga ni uguhwera. We vuga ngo uransekeje mpita hwera. We koresha inshinga guhwera kinaguhaye. Uri kumbwira ngo uransekeje ngo mpita nhwera. Ntabwo inshinga ari ugukwera. Inshinga ni uguhwera. We vuga ngo uransekeje mpita hwera. Uransekeje mpita hwera. Ngaho uvuga ngo ntereye imboga imbere y'ingoro y'umwami inshuro 3 wihuye. Gerageza nyine twumve. Nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami. Nteye imboga imbere y'umwami. Oya, nteye imboga imbere. Ingoro se ntuyizi? Ingoro. Ingoro y'umwami. Uravuga ngo nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami, nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami, nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami. Nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami, nteye imboga imbere y'ingoro. Oya, wijye uvuga ngo nteye imboga imbere nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami, nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami, nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami. Nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami, nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami, nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami. Oya, ntabwo bivuze neza, bivuge wihuta. Nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami. Nteye imboga imbere y'ingoro y'umwami. Ntabwo nabishobora pe. Ngo mvuga ngo uvuga ngo ifi irishwa ifu. Ifi irishwa ifu. Ifi irishwa ifu. Bivuge wihuta nyine, ifi irishwa. Ifi irishwa ifu. Ifu irishwa. Vuga ngo we vuga ngo ifi irishwa ifu. Ifi irishwa ifu. Ifi irishwa ifu. Ifi irishwa ifu. Ngira ngo muri komenti umuntu wumva yabishobora cyane cyane. Ikintu nashakaga cyane ni ukuvuga ngo kuvuga ngo umuntu aransekeje mpita, inshinga nshaka ko mukoresha ni inshinga yitwa guhwera. Ndagira ngo umuntu wumva ari yebo yo kuba yabivuga nawe azampamagare kuri 0788328205 tubwire uko iryo jambo rivugwa. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko
ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Dore igisubizo ku bakoresha YouTube channels ndetse namwe mufite impano zitandukanye. GR Studios yababereye igisubizo, aho dushobora kubakorera YouTube channel mu minsi 12 yonyine ikaba yabaye monetize. Ikindi kandi ku muntu ufite YouTube channel yabaye monetize akaba yarabuze verification code iza ku iposta, ngwino tugufashe kuyibona channel yawe batarayambura monetization. Banyempano namwe tubafasha kumenyekanisha ibihangano byanyu. Akarusho kubaririmba nuko tubakorera indirimbo audio na video ku giciro gito, kandi tukabafasha no kubashakira promotion henshi hashoboka. Tugufasha kwiga umuziki no gutunganya amajwi n'amashusho, video production na audio production, kubakenera amafoto na video by'ubukwe, anniversary parties, gufatisha filimi na comedy, ibiganiro binyura kuri YouTube, cyangwa ukeneye kwamamaza ibyo ukora, tugane muri GR Studios tubigufashemo. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu: YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri Generalife TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko munsi y'isoko ku Ingenzi International Music School. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.